Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Мына лелекке биз 6 тонна un, 1 тонна май, 500 кг макарон алып келип таркатып атабыз. Бул үй Караулак айылында. Үйүн ичине бүткүп кетиптир. Аябай көп балалуу экен бул эжекебиз. Бул жакка өтүңүз. Чоң балдарыңыз барбы мына продуктуларды түшүргөнгө? Бүт кичинекей балдары менен жамгыр жаап атат, мына көзүңүздөр көрүп агып атат бүт. Жаман болуптур. Аз биз Үсөн силер же басып өтөлү, кандай кылсак экен? Сел дагы эле кетип элек бул үйдөн. Ол Караулак айылында. Жаш балдар аябай көп экен. Секинот. Өтөр. Алып кирип бер. Рахмат эже, жакшылык болсун. Жакшы болуп кетсин, мындай апаттар болбосун, жардамдарды беребиз дагы эже. Балдарыңыз жакшы чоңойсун. Tanara kızımı rahmat bizge kadarkalarla alıp gelip bizim duamızı alıp yürüt. Bundan da koyu versin, önü versin, ösü versin. Eli katını koyu koşuyoruz. Omuruzun bozulun, sağlık basın, rızkısı falvan basın. Yurtkanda yolları olsun, kaçkanda yedişleri olsun, kocayı kadar daimcil oldu olsun, ağyol olsun, şahlık. Omurları olsun, yüzge kırıp yaşasın. Her nerseden taymanbay, ağyol olup, işilgeri olup geçersin. Ağlandı kişilerden oluyorsun. Allah'dan dileğini kayboluyorsun. Kaya perverdiler omuruzun olsun. Кендеги Жалал-Абадтагы сел боюнча жанагы 2000 сомдон сөзсүз түрдө коронавируска анализ боюнча мен жана да айтып өттүм. Пенсия менен пособия берилбей калышы мүмкүн деген кооптонуулар боюнча, бүт бары боюнча премьер-министр чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн тез арада. Ал кишиге мына кече конституция күнү болду, баш мыйзамды бир карматып окутуп койсоңор, өзүнүн ыйгарым укуктарын унутуп калып эле ал мындай ал кишинин ыйгарым укуктары абдан чоң азыр, билесиңер. Бирок мындай бекинип алды да. Ошондой жолго барбаса, ушундай маселеде түшүндүрсө. Экинчиден, бизде элибиз коронавирус менен күрөшүп аткан чакта контрабандисттер бүт акча жасап атышат. Өкмөт ушуну тыйып кое албайсыздарбы, Акрам Камалович? Мына бүгүн Лейлекте бир айылдык кеңештин депутатын көрдүңүз, видеону. Тажикстандан бүт контрабанда менен азык түлүк бүт майда чүйдү алып чыгып, алар Бишкекке чейин алып келип сатып атышат. Тажикстанда коронавирус илдети абдан күчөп, оор абалда деп угуп атабыз. Ошондой шартта чек араны катуу караш керек да. Экинчиден, биздин айыл чарбабызды мына министр отурат Эркин Ибраимович. Ушул контрабанда биротоло кыйроого алып келгени калды. Казакстан аркылуу мына Россиядан келген картошкалар бүт бардыгы контрабанда жолу менен кирип, же мамлекетке акча төлөбөй. Ошол жерде тонналарын жашырып жазып, биздин бир 2-3 киши гана пайдасын көрүп атышы мүмкүн. Бүт каптады мына. Теплица бизнес өлдү мына. Темир Сариев премьер-министр убагында ошол бир катуу иштеп теплицалардын өнүктүрүүнү жолго койгон эле. Азыр ал дагы өлдү мына. Бүт сырттан келген азык-түлүк каптап кетти биздичи. Ошону чек арага жөнөтүп, мына болосо чогуу аралы. Ошону бир катуу контролго алгылачы мындай бир. Өзүбүздүн дыйкандар, фермерлер ыйлап атат. Ошол эле Швейцарияда мисалы союздаш өлкөлөр мына өздөрүнүн помидорун $2 сатып, өздөрүнүн азык-түлүгү төгөнгөндөн кийин анан ошол Испаниянын помидорун 50 центтен саттырат. Бизде дагы биринчи өзүбүздүн атамекендик фермерлерди, дыйкандарды башка орунга коюп,
kontrabandаны bir tıyıp beriңиздер, бюджетке ошол жерден миллиондор түшөт. Анан фермерлерибизге жакшы болот. Ошону bir приоритет катары карап, көңүл бурсаңыздар. Рахмат. Мынакей, ассаламу алейкум достор. Мен Аяш атам. Суранбай Аяш атам. Ассаламу алейкум Аяш ата. Кандайсыз? Жақсыбы? Денсаулығыңыз жақсыбы? Тынсызбы? Денсаулығың жақсы. Жақсы, өзіңіз? Амал бар мı? Бар. Сұрап атам. Үрейен бойты сенен астында алып бара сөзі жоқ. Көрдің мü? Тоңаттаған еке немесі тигеннен сөзді. Кандайсыз? Денсаулығыңыз жақсыбы? Өтіп атар. Мен сізді видеоға тартып атам. Мен Аяш атам. 100'ge çıktınız ha bu yıl. 101'ge çıktım. 101'ge çıktım. Senin o kostegele genevizin içindeki mi? 100'ge çıktı. 101'ge çıktı. Suranbay çoğun Аяш атам. Ulu atam ekenlik soğuştun ardageri. En sonun. Padarka çaman gelip otar. Sportivный içen atağız. Padarka çaman gelip otar. Sportsmen atağız. Жақшыда келіп тауы? Құттықтау çağı? Bu ömrüne alasın. Gel atkan mayramыңыз Geçimde menen. bu karavozumuz yok. Şerge gelip yattık. Yerlerde sırası gelsem, yerlere aytacak. Vakit tilfen vurdu. Biz ikinde kozu geldi, karavozu. Alıp geçirdik. Yesi yok. Geçeyle. Geçe saat çıkargamız. Biraz çırandı. Hey! Bizim çıkan gittim biri şu. Şu oldu oğladı. Rahmat. Vay padarka çaman geliyor ata. Koydu semdeli oldu. Mayli sizi құттықташ керек. Sizin yaşınızga жетели. Siz Alay rayonunda birle siz kalpsız. Vay. Ayşta. Yenen o koz şimdi durat. Mustafa kayda tele. Sen kızdansın ben oğuldanım dedi. Köp yaşаңыз. Allah buyursa. Moskvaga alıp barıp geldi. Былтыр бардыңыз ha? Bu yıl. Bu yıl bu. Bu yıl vardım. Bir kuruk bolganda 36 yıl bolat da. Oroza bir aylanganda 36 yıl bolat da deyim. Şunday olavı 36 yılda bir aylanat da duravı. Ben baştaki unuçak konuşkan gene kaldı özdeşinde. Şunda kança yaşınızdan başlap tutkan sonra sonra? Bir işki aşka okuyla gidelim. 6 yaşlardan tutkan ekensiz de 6-7 yaşta. 10 yaşta böyle çöpler vermişler. Emanlı'da soğuşmanında köpçe tutular, açarçılık oldu. Bu yıl dele kadimgi deyle karma otasız mı? Sağlık işbeyde de kalmağım gerektiği sanırım. Sağlık içiniz de. Yok var ben baktarsam, baktakıl değil bile, baktakıldan o kadar öğreğe gideceğim çağımda. Ondan sonra bir vereceğim, yatarda bir vereceğim, sağlıkta iki vereceğim, 4 vereceğim. Mantıkla vereceğim, yumuşak kılıp. Урматтуу менин досторум, алтындарым, мынакей бул мен өзүм иштеген Зеленый көчөдөгү бир домда, бир даже немеде керек болсо Ленинскийдеги квартальный иштегендер, даже жана муту деп коебуз го, бөлүнгөндөр биякта карашпаптыр да. Эч кандай жардам алган жок булар. Ген планда жок экен бул жерде. Ген планда жок, мынакей эжеки. Анысы көп болуп калды. Анан эжекелер айтат, булар эми баягы жумуштун убагында кичине тамак ашты алып иштешип аткан. Азыр жумуш жок, мына ушундай акыбалда турушат, кыйналып турат. Эми үйдүн ишин тарткандан мен билип эле турум баардыгын. Мынакей бул домдо. Мына биздин кыргыздарды өстөрү байып атканда мындай элди көрүп уялса болмок. Мына бияка келип кичине жардам берип, жанагы көрө акчалардан бөлүп берсе биздеги фондторго мына алып келип берет элек мынакей. Каяктан берип атат эми. Эми алтындай замандаштары мынакей. Чолдорун бара алып отур бизге эмне бар, эчтеке жок. Чындап келгенде. Эжекелер Кудай ден соолук берсин, оорудан аман эсен өтөйлү. Кудай буйрса жардам болот. Кудай буйрса. Мен просто бир сыйрак алып атам, көрүп атам. Бул жерде мурда бир көргөм, максат эжи бар болгондо көргөм да жардам алып.
Yaxşılıq davay. Sana gittik. Всем удачи вам. Назад не возвращайтесь, проезжайте спокойно. Жақсы жетіп алыңыздар. Батты жақсы жетіп алыңыздар. Батты айлы. Қалғандар кетті. Жол ушундай сонун кооз жерлери бар экен. Каракылач букмуш. Мындай жерлерде көп эңсегендерди эле көрө элек болсо керек. Бул жакта кой. Бул жакта элдер. Башта жакта кой бар жакта. Asılbek bizden Palajens Bratan. Hosteldegilerge salam. Allah'a şükür, kimde kim hareket kılgan bolsa ketet. Hareket kılbagan bolsa je güzgө çeyin kala je bilbeymen alja Kudaydan ümit kılıp ket otabız. Жылған неше жылған, жыласыңар кетесіңер. Жылғандар қылат. Москвада иштештеле уже эме болуп калды. Кыйын болуп калды. Аны Кыргызстанга барып эле тиричилиги сыйлалык. Туугандар кеткен аракет кылгыла. Kimde kim hareket kılıp kıymıldagan ket otat. Кеттик. Geçe bizden de hostellerden daha bir 20-30 çaktı daha ketken. Kırgızstan'a girip ketiştiler. Biz daha get otabız buyursanız bizde 50-60 adam. Daha şükür yaxşı var. Allah'ın yol versen biz daha girip barabız Kırgızstan'a. Kimde kim kıymılda hareket kılgan bolsa ketetem Allah'tan alacak. Granitsalarga daha жооп бере албайбыз дейт. Кийинки майдын 31-не чейин, майдын 30-на чейин да карантинди узартып коюптур. Мына бул жакта ушундай токойлор бар. Кенен. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.